Запись которую үтөкеһиннен мин саңам иһиллерде Валентина өсүтөгүл үтөкеһиннен мин саңам иһиллерде Валентина Петровна үтөкеһиннен биле аспытка этчилип курду камерагын онна тууккун колбоңун буот Камерабын туктатып көһүндүм да. Көһүндүм. көһүннүнага мини тезгати камера кой бу хатаатында хадара хатаммата онна записка турорду олихим боллаана сагалаан кирем боллаади бастаанити үтүөкеһиннен күндү суртааччыларым онна ылчыттым Валентина Петровна эхияка баргыттар мактанабын онна бу биремагатын булан кирбиккитигер онна боллагана билем туохтене тергина запихинан көрөржөннөргө эмие макталбын бигини көрөргүт иһин макталбын тердебин диибине онна оттон бу атырдьак ыйыгар Глориан компания хүүстен такка менеджери Горный Алтайга Алтика Денаттаг эко отельга турбазага сыннялаң териен бихиханха чугай белаг оңордати менеджертеригер сакасириттен 14 менеджер онна 2 ого баран сыннянныбыт ол 2 ого мен оголорум ото онна бу сыннялаң буттуһунан мин каяндаган кепсиякпен багарабын бу суртааччылар бар эме туох кепсиякпен багарабын хеп олихин бу бүгүн неттен сагалаан бу Алтайга баран сынняммыт менеджердери ыңыраммын бу эфирге бу кепсетиннеребин бүгүн бияха Валентина Петровна Ефимова Жекускай кварталыктагы ылжыттыр ото онна боллагана тохтекпен Валентина амбастакы ыйытыманныктен Горный Алтайга Валентина Петровна амбастакы хыджахыным дебитиңди ну бу Горный Алтайы төһө билэти онна кайдак путевканы быккыны олтуһунан билихиннер демми Тами Горный Алтайга первый раз баран келли. Каханда хыжыба таксирип бэм вообще кораттан абыйттан тухара канна да хыжыба такчуучебен. Основном обучение Глорионгу 19 сыл сыджабын. 19 сыл занимаюсь Глорионгунан үлелибин. Дополнительный доход курдук сыджабытым. Онтан биден основнойым. Ол онна боллаана основной Новосибирскайга үйракка хыжачыппын. Онна канна Санкт-Петербурга ин үйракка гырдактырынна хыжата. Путешествие дени жабиллим. Бу Алтайга баран келлим. Наха үйөрдүм онтука бар. Сүрдэ шойдойдуну көрөн келлим. Айылгатын енин бартын көрөн рыттым. Оны бу Глорион туохтабытын истен бараммын же түһүнен кэстагым же. Основной мен бэбин күлэбин жабилен кыргыттаргетабин мен продавеспин онна медсестрабын же. Үйрагым суок, бирас үйракта уок, психологта болбатакпын, олда боллар доннорга көрдүрен, кепсетен, тугуй хербин, ахырбин, кепсибин туоктулбуд. Синен ахылыктанан олорор боллабды. Пенсебер да баавка дебик кудугу. Уру тоголорбун эми били итәребин хырыттагым ди. Үрүн эти Алтайга баран келем баран хашой диксырыттыбыт. Оны эти саргылананы кытта бара бихи
он үс кеһи он оҕолор икки оҕо буоламмыт сырыттах битчи, үлүүннаһа шөйдүк сырыттыбыт. Оны барта бэйэбит билэр дьоннорбут. Сүрбэттэн тахса сыл үлэлээбит дьоннору кыттарыттахпытчы оду. Обмен опытом. Оннук сырыттахханы дьоннору кытта кэпсэтэҕин ипсэтэҕин, оны биссэҕин, оны дөссө үлэлиргэр дөссө чугай. Мен этин тыатын сөбүлүүбүн кылар юанга хамай главная брастыры кытта кэпсэтэн, үлэлир дьоннор кытта кэпсэтэн, постоянно наставниктарга кытта кэпсэтэнген опытылагын. Оннук кына хаджангын буха үчүэддик атыланаган даганы, оны дьонноргун кытта дьонноргор даганы төрөх булаган. Четинник. Ота Алтайы туохсен кэпсэхпин. Алтайга темен бакаханаам ден бараммын көрөөрө гыммытым. Ити туохтарын, сплавтарын, ити джибыдан аяннаахын, исини бартын наха багарар этим. Эдер сааспыттан багарар этим, токыга жарбыттан хатаан үчөйдүк массына аяннаабат этим. Онно Рослодаам анна аянныр бар, хытан аянныр этим, бiri сис куһаҕан буолан. Кыан аяннаабаппыттан. Билиин бу аяннаан аҕай кэллим, отойон энерге бөö, отойон гыджарбын имнэрбин бартын умнан барарыттым. Астареннере шугай деммин туохтаатым. Четинник, онда туга тиэхпин сиди. Тугу оны итар болака деден. А путевкабын наһа сөйдүк галарыон тугу условията шугай. Например, условия турарар боллаанди 210 единиц ден атыланаган ол сүрбеттен такса тыынча курдукыланган атылыгын атыланаган да бэяни хяган дааны барды. Мен основном оголорум. Элбек оголордаак булларым мен оголорбун такыябын. Туохтан дорвобияларын күтүөттербин, ол кыргыттарбын, сеннербин, кос сеннербин. Онны кынамын кеннер меннер основной атылахар дьоннорум киннилер, онна постоянный клиенты бар, которые хөбүлүллер, мен мага хыммыттан ылаллар. Онны кынагын оңорогун, онна дөсө олимпийские балы деп бар. Олимпиада кирсен туохтугун кыттыхагын. Онны кынахажангын ол бы приехим бартын кыргыттар хомуябыт, особенно Якутия хомуят была. Мен эми продукцияны иныламмын же тунага хиджабын бери подаракка келбит продукциялар. Оннуккынан балгын иын бартын хомунаан. Оннуккын ханжа мен биехин барахыанмын төптүрү путевка маңарын төлөбүттере. Онто этитетен аха чугай. Бартынан кыргыттар, например, бу саргыланалаа энне бары 100% төннөбүттере путевкаларын. Ата проездпыт, мен вообще не работающий пенсионер болам барам проездпыт, не работающий таломын да тухамматагам. Основном бәм көрүнебин проездпын. Кәлиитин Новосибирска барытын, кәлиитин бартын бәм качыбынан. Онтуган барта бу благодаря Глариону мен вообще чувствую даватым даганы. Бәм отут тыгынчалап пенсия бер оголорбун баратын көрөн истен олорабын диебин оппун төлөнө олорабын ол бигер семтенебин ол бигер туоктубун ишlestuyu ол бигер күдө дибин даганы жонны манныктыга да хиджан келебин аймактар барды баран келебин абыйкейин баран көтөн келебин 36 тыгынчаны төлөн турамын келебин чөтүн тетин баас хакирулгандык саңарбат Жондор бары союлар. Сылга кетүш таянныгын әнженнер. Четиндик сыджабын. Валентин Петровна туохтин кәрсәвтин гибил эдер хиджан керген менен индигир көрүхү ухат торустан байбыппы балык тырети биттеңин хеп. Олини Атомлук. Ага, бакарабын дебитинде оны ол касыл болан баран ите оңочо олорongун өссө кайыл бир хүрүктэ кай өрүгөр ухунден ыйдакпын баран ол Хүрбеттен болан бар. Сүрбехыл. Хүрбеттен таксахыл даже, потому что мен уже гаджибытым кенне, оңжаным уже балыкыл бап болбута. Онны мен уже
30 сыл курдук болла. Туаккал ваккалар ботагым. Урус эдэр жамын олор эретип, онтан кені кисихи брастар инвалиднаска тахарарыгын мыттырыттан хүлбахыл курдук сибәс күлеләм барамын тоқтоп буттара. Инвалиднаска бар дебиттер, онуха мен бар батагым, олоннугар таак хыджамын үлелем деммин инвалиднаска бардақпын оғыларбын көйен иппеп бұлын. Кимдәні инвалид жақтары үлеғал бат. Onu bilinenmin min invalidnaska бар батагым. Onda ol туохтамын ол кахан 100 группаттан 200 группа тахарыктары жери ологум да бүтүгө onu үлехти булум суга жеммин. Ондуккыдаммын бар батагым. Өлүһөн чоотучу каттар сукуду бала локлар батагым. Onu эте билейин же бу сплавка титче горный реганнан туохпун отойын весло никому не давала. От начала до конца бәйімде үріттім. Отойын нағайдық, отойын тоқтамын. Наға астынным онтука бар, оказывается, я уже могу деммен. Онтон ити джибынан бір әме ұрут, манна расслода да хытан аян неретім бұла. Кейін сихим ғырытыттан хытынан кәретім. Ата билем ути вон сетте отон автобус болдун тоқ болдун бартыгат сүйрүннен сырыттым же вообще бәбиттен наха сохойду. Онна наха кеджик бу продукция бут наха комилхөр урутта билеретим. Урут икки сетәске кен саватчоше билем бе сетәһенен алты да тәһе бартыгар кама хаҗабын. Кораты барта атакпынан кәрие хаҗабын улаханны тоқта бап бу куту. Куттанам хампа дедим. Ол туоктан камушкалардан нертен сихимге жаңхалла о туоктан халыр эте. Билин чөдүк сиджамын үлүһүн улаханны туоктабаппын. Онна тисендербин көтөгөбүн иннибин улаханны яхыннак 9 ыйдагын семи көтөбүн ката брастар син бир 2 килеттен улата көтөгөмө жылдергенен баран ким бит тура көтөгөн. Кайта көтөк бокка жактыр быйдна сиджакыны. Bir kilibi tutan bir hıccın. Sen bir mağıntın tuğumda satılağına kalagan. 2 kilile, 3 kilile yevi kut. Onun mehna bir tuğ bu Glorion'a hıccanmın men bartın satır boldum. Bartıgar siccar boldum. Bu tedder hıccamı köyün tindik toxtabat etip. Oğulorun beylerin körünlenler ulap bıttara. Onun tete ağaları bütün keneti bu tuğu bulabınca atak bar turdum. Kırgıttırın beyleri dinle ciller. Urukkum bol batak çiller. Ya işinlik onu da süt uğate yaptın seni. Yakatı bu Tuohteni tarvitsi tuuru. bile on hette часта автобусынан тууру төһө тулуй буккунуй дени таргыммытым уже кепсен кепстинде. On hette часта экскурсиялар детибитте. Автобус. Наунту. Наха шует он тука вот отым вообще. Hette çahı ayandan şuy avtobusları da şuy. Ki otoyun самолёт olarak kurduk. Onların naha şuy min bilatam avtobusların вообще ki dik bilini olaqqa ki onnamanna bartı ayanlayan seni bit. Блин, я мечта на поезде поехать, посмотреть, что такое поезд. Ой, барбекеге демен думайдыбын. Канне бит баран келбекеге. Онна болла. Онна Жип тугунан өссекәсигинде биле үе каялар хиттеринен лексияларын бай болу ди. Джипның биһиги первый колонна бар быппыте первым. Онта биһи кәне төт машина бар быта. Биһи ите каяларынан кыжык киһи куттанар бит, опасный бай бит. Ол да боллар олатты биһине мастер спорта по вождению болан сүрдәхте шөйдүк үтәрәте. Үрен киһи куттаммат олганан баран ити машиналар утары келер машиналарга биһи токтан калбып битчекен не могли между собой пройти, как бы. Онтан анраңы машина жет бете тептүрү баран бетini ыппыта. Итинники, конечно, хатавать оннор онна манна тоқтырын сен бит, потому что с одной стороны обрыв, с другой стороны
Раны скала дебит курдук. Кадан да кыйын туарабак кыдда хаябак кыддады. Ол да булар кихис туохтур эбит. Сыддяган сени бит, но самое главное, чөйдүк ытар жоннор кытта кихи барар эбит. Он тукалара туох, он нексиэля эннак етаканы билет джип боланду, нахалоханнык чувствует давакын нексиэтин. Ол да булар миннаты кытчакас бабушка бар это туга Ким Самсонова, бедро сломанное. И то она вот поехала на джипе, потом водопад кадере бирге икен бирге таксывыт бут. Хеттунытан таксывыт бабушка. Сеттон бехеде сеттон алтатыду. Били ол сені кытта Мишаны кытта хиджаретеди. Вот тоғыстағы олы кытта. Ага. Или это глорионская продукция дает кихи такса турар, бага хадата бат буланы барар. Самое главное, эмтен надо, пяту корюны хаджиган надо, он таксары биттер. Он ати таза бедернайын тохотан баран, туран баран дити бабушка хама хырттага же. Бихитни кытта водопатынан иннен барытынан, массынаннан, автобусудан бардынан сырытта же. Владивостоктан келбит жөше. Бихи onu kıtokulu atakpı bihi başı eder çöçeler bollak bıçak. Kamı simi. Onu. Sonra Ve kayağın ola ıttandı. o kayaları sürdü şöyle taksa. Конечно, onda taksı tigar inni tigar allara tühü tigar kıratık kihi mahuğurun sin. Olga nambaran bihi onu чувствует даватыбы пыла. Бихеттер барты биһи сас биһиттен даже ага жоннор сыджар боллахтар ди. Это сектонна хайын жонна миттен, например, 1-2 сыл, 3 сыл агалар. Мен, например, билин алтон ага хымера боллар. Акенлер вообще миннәттен туохогус кыржагы сон 1-2 хылынан ага жоннор сыджаллар. Он инне дебеттер, сүрдәхте камалды симеллер. Мinin yedin köröbün beğen yaktallar bu sürbe 3 yıl sürbe 2 yıl uzaklar yonu kıtta öyle lihicer bollaktırıcı. Otton bu kimden kalabata Demin ki vakti. Bir de ki javut çebet bari tuğ putun bap putun tuta ihe суставной болдун, кардиологический да болдун. От усталости доволен, барига джавут. Он тогда тупутна джопит. Я, например, лично бэм демин туакла бырым денини джахаджаретин биде аспар туакта тарболами. То Антонина Семеновна ахары капыстаны сейме, дахатугу сейме ден жек активым бербите кишишниге менин куаныттан. Онтон суставнойым постоянно уктахаджаретим. Он как-то от усталости обязательно он не радитокс, потом не митим барта не хаджабит, это не гратофамин, но барта виене, вевитин кытта. Он только того кихи хампат, не то что хампат, это уже твоя жизнь, образ жизни. Миттен мен не дечелер, эм бутуга бачал багай хаганжен, он мине тебин арыгын ихтар лучше ман ихи. Хороктар арыгын ихеллер дит, обезболивает, көмүлөһөр дит. Мен лучше брахник оны кратык ихем, но постоянно он тутагаджан ол обезболивающий дин от туохтан как бы хороктар этеллер дит. От проблем уходим, халкалаакпыт ден ихеллер. Кыен олар баппу, жай оголор бутоннук баннык болдулар ден. Кыхалгаттан биене постоянно что-нибудь такое, эфирное масло, эмоции для любви деп курдук. Оңостан бірін туттахаджаган бады наши, чаи наши. Это образ жизни. Это вот без этого мы уже никак. Уже кыен олар баппу. Не то, что лор баппу. Он того хотя уже никто. Это уже образ жизни. Чей херим курдук, чей пинулангани хени хепполан. Мен уже он тоосылы хеджабын өлүн сөбүлүүбүн оттука того да хампаппыт. Он, конечно,
витаминны боллага ди. Витамины кадеспекка хиджагана. Ол уже калбахыны туу сижеттяктары. Onu bana bartın. Яблоко, улоно яблоко, фрукт, onu bana nahal bakpın. Bakantak bunlara sibin. Творог, ну, daha тухта bakpın. Ну, во-первых, это экономия. Большая экономия для жизни. Мен оголор бар мен не дебин. Оголорум бар onu тухтулдар. Кинилер улаханда калбахы инсебеттер. Наха ол бу фруктыны көрдүн хыппаттар. У них на столе постоянно коктейль наш, чаи наши. Вот, говоридылар, эми аптека сюрехатаваттыр. Бабушка ункарию давай дебитинен. Фитоспектр и селка. Ити тугу туохтана хаджабыт. Ханга продукцияны даммыт пробуйду хаджабыт. Все брызгаемся. Он туга того каднада таксываппыт. Спирее его хамел перен таксываппыт. Потому что коронавирус, грипп везде идет. Обещав тубуна хинтерджандар боллах. Постоянно обрызгиваем себя всеми этим. Лаванданнан, горозаннан, тугунан ромашканнан, сеннербин, кос сеннербин постоянно оннан тухтубун. О, безвредно, чем всякую всячину тут тагдяктар. Ага. Ну, еще какой вопрос? Да, он дежип тугунан капсетти бит. Он түмүкке боллаган эти туох бен туох бу аянтан кологорн алтайга аяңыттан беягар туох хаңаны арыйты кайда ханалар келлилер игинден ыйтык. Мен daha багардым. Benim bu bihi kırıydak, kırıcar saspıp vallahi, kırıcığına ettik, bihi ujalt, min altı ona kıhım. Cemin hanıybın, bu, Джек Ойберки де пассивный доход. До меня дошло, если честно. Он того сылывыгам я работала продавцом, потому что голод бір уяқтаргар надо, кыгым юрернин бүтерергер, тандар бытыгар качы надо. Ол биги мен ягугал әлихиджамын начальникам аху 12 тыгынча камнастагатым. Он пенсиям бейін саспыр тақсывыппыр. Ағыстығынчаттан тақсыр еті. Городскойынан женнек. Ол қатшы қамнаскына қайда олар оқын. Өлен у меня дополнительный доход гларюен еті. Основном продажи. А білем боланы бұқыр жан барамын де бұл эпидемия біреметі 3 сыл олар доғым де. 3 сыл это Сергей Булавченко урут в 2005 году бегать отпитя. Будете сидеть в тапочках и работать в тапочках через интернет. Кыджик оннуга бир. Мен бу ысылы быха. Бәм товарооборотпун интернетинен, ватсабынан оңырар боллам ди. Ол сүрбәтінчаттан тақса атыланар бар иннирбе бар тонну. Камнахы ол компаниям бұлар үйен бербетінен продукцияланбын. Атыланан бәм. Мен куттамақпын. Тахаджа тақсам кеме бар кытта капсетем брама. Атылан кәхияқпын сен. Но мне хочется, блин, жоннорга итини өйдөт жоқпын наха бағарды. Бу эмтен, не то что бәяға тоғылыргытын эмтетин, но бу дополнительный доход бу бейхеннереттен, бу төрденеттен тақсанерер кыргыттарин, өйдөқтарин надо. Как наставником Лариона Свет этерете. Безопасная подушка. Пенсия бараңыт, қаннара үліға кейрекетін нады болу, он тукагатыгар бу гларион бар булуга. Кимден ин гларионтун юрен тахары хого, юрага хоккун диен, же брас бол батаккын диен, воспитатель бол батаккын диен, же инне жактыр хого. Бәм багагынан, оны самое главное юрен яктырын надо. Манна бу самообразование. Вот это тух-тухта. Мен постоянно ездила продукциялары билярибин. Бәйінсі билягандик. Санкт-Петербург болдун, Новосибирскай болдун. Это iki профессионалларне аромаформула обучалась, он тон эти консультант ресурсного состояния. И тем барта коммюльгер, оголор бардарны бу ахатар бар, он тука жоннорга да капсит бар. Оны бу билин жонга капсян багахан алынны. Оны капсян пассивный доход кел ылыхпын багарабын. Бәм манны колорон
Ыйга киһи бу туохтан отут ден болбатах бана жоса больше лыхансин. 300 тысяч, 500 тысяч это возможно. Тем более и эдерджаннургут, и этим тюхенен кахикатин надо. Он дополнительно еще, как Довлатов говорит, инвестировать. Я инвестировала, например, в свое здоровье, в здоровье своих детей, и в их образование, и свое образование. Это 19 лет. А теперь я инвестировать хочу в какую-нибудь багаганалахпын. Это абыйга барамын, бәм жоннор букытта кәпсетен, типа салон курдука остуокпун багарабын. Те багаганамоннук бар, жоннорга көддөрөр гына. Именно Глорион тугунан массаж каддоңулы. Бартын тени битни Глориону береттактыр. Массаж боллун, медитация боллун, зарядка боллун, бата системный подход к здоровью человека. Ол ону объясняйдыхпын барабын жоннорго. Балыханы Корея жибаттыда. Оны бихи курдук кабна стадионнор постоянно санаторийге инкайын барбап боллактыр. Особенно кыржагастар индер. Оны кинилер оголоро мамаларын көрөн системны көрөктүр дады. Ол оны үйдө жокпун бага ханам ондук. Кеттимди. Ота саңа идеяңын ота келбитти онна бу үксүн атыылы рехиджан баран биле туата пассивный доходтен ота билин ки барта билер онна биле стремисканар ялбак бабат такыжык. Айыннатағына еңен әлбәқ туақ кәлерде. Диякону көпсә биттірі рақта. Бүтір ханабыты тілдер биттірі рақта. Оны бейі боланы... Оны бейі наставниктар бүт биттериндейін бейгі оны ұлықанлық ылыммаққа бұл мен например 19 сылы бұхырттам де ылыммаққа аңардас продажами жила. Оны жонныры өйдөті хатан тура. А сейчас было вот именно как бы тренинг по бизнесу курдук. Именно бизнес показать, суть бизнеса показать Глориона. Вот это мне хочется сделать. Он только была на где пассивный доход курдук таксар была. Джоннору юреттакка, джоннор ütüктеннер энур буккун оңорор боллактар эди. Onu ol kattan bihatellер etти. Бии булан onu кайдар кенники ылыныакпыт, тяпатом диже. Ахи эдердер onu бириңеттен уже ылынааттанып оңоронихин. Мен багаханам оннук бен де синер бериңе дебин. Сетевой бизнес ити бит, а не тот, который нам говорили, денежная пирамида. Это не денежная пирамида, это сетевой бизнес совсем другой. Ага. Вот это суть сетевого бизнеса. Вот это надо понять. Особенно молодежи, которые вот только начинают понимать финансовые стороны денег. Я хочу фороктор куаган дилер, фороктор еще дилер, но понятие это еще не все понимают, что такое деньги, что такое благосостояние, что такое успешный человек. Не все понимают. Менеме бу кырдямбарын өйдөнөн эребин. Өйдөр иренерер. Но сорокжоннор оны медленно доходит, сорохтар быстро доходит. Ну, бывает такое. Вот. Бу көрөчүлөр биттет керек ыйтык этекпин баан. Киме бит ыйтардак ыйтык кытын баарар боллак кытына бу илигитин ууноккутун хеп. Ачааны микрофону колбуом. Маргарита Саргылана эсекин кирен олороры. Ыйтылак кытта. Валентина Петровнага. Вот эти биги аян туһунан кепсетен барамыт бимби пассивный доход кетиен келли битти. Вот такие кыжык пассивный доход болланы элбактык аян ныркактак болары болуду. Это мен ол путешествовать хочу. Или пассивный доход тебе там. Моя мечта дальше путешествовать. Вот алтайна хакер айыл калак өйтү ди, олок
киһи О, нахачы. биле. Билин этебин никакой сточи не надо. Алтай гыдёс кистан бар эмете дебин. Он только бун бу Иккестен, сентябрь жылын үстен. эмете. Блин, ты Галарьон путешествие тоже должен объявить, если правда Вьетнам барар боллахпытна, ja саргы түһүн өкпүтүн наада, жоннор барар жоннор бихини кыттыгы кытын наада, ja бэга тигаретен Вьетнам бардакпытна, ну, Галарьон бартын туохтур. Тугу гостиницы талара вообще пятизвездочные. Астарын бартын көрүнеллер. Туохтарын экскурсияларын эрдетинен уже белемнен кәһеллер. Бихи төбөбүт ыйжыбат этит. Тугу туохтан келер бүтүн. Например, мен кыйын билин бу Вьетнамга баран келбите. Оголорун кытта. Оны эпите мама нахаре дякпа гостиницаттар канна бит барарыңыз таксинылар бут ырахана, экскурсиялары барта ырахана. То канна да успейден кеһи кыйын сыджыба туохтабат деп. Эти барта объявление барта готово. Ни о чем не болит голова. Бартын компания оран часто. Автобуска кирен олор эде. Автобустан түз гостиницар кирере. Onu бартын энеха янтаддан ихендер. Только качыгын эрдетинен уже белемнен бере нихан сыл тухары төлүгүн качыгын көрүнен атыланан көрөн истен камнаскыттан көрөн берен. И он туган даже не чувствуется. Мен билин кас путевка марын төлөтүлөр проездпын вообще агыммаппын мен уже проездым бем төлөтөгүм дейлим каммаппын. Онту турбун бартын бем төлөтүм туактатып онтуга бар вообще каммаппын. Потому что мен бем атыланаммын туактаммын төлөнөм. Онтуга даже по бюджету моему вообще не било. Я как получала свою пенсию, так и получаю. А зато Галарьон качетинен бартын төлөөн истим. Атылана көрөмүн бартын төлөөн истим. Онтугу шугай. Ити багас кыджык албым болбатак. Кыргыттар кредитке кире бараллар, мен подругаларым. Онтан кредиттерин кыйын төлөбөттү. Турция баран келеллер, ол каннары баран келеллер. Онтукадрын кыйын төлөбөттү. Мен везде хырыттым обученияга. Онтуган барта бәм качыбынан, олгана мен вообще не чувствую дават этим. Потому что Галарьон тугун продукциятын атылан, сен, аган, атаңнан бартагар. Онтуган барта компания бунтан тоқтугун. Ылында буну. Бәм пенсиябын вообще тарифа. Bu suntardık da onu bu sardığı var ince. Aha, suntardır. Huntar kırgıttara kiren hittili. Suntar kırgıttara olakan привет kırgıttarga. Mene ağam suntar edi. Ölühün suntarları da benim zimlaklarım jerattı bu. Benim bin goroskopun Тайсар кыһынабын. Атак болана абыйкы олордоҕул дьэ. Керкен таксамын онна сүрбал тахыл олор бут. Ок. Хос сеним эбэ аденерер. Жибанда хоска кире я бöҕө. Токсу я бöҕө. Төччөгөн эфир бүтүн түмүттүөккэ макта Валентина Петровна келена хачыйткерсээбиккер бэйэн канаан үллестибиккер. Онна саргылааны горомнааме мактанабын бүтэхегердылы истибиккер биһин кытта биирге болбуккар. Онна запись бар болгон биле колобра бэйэн. Тутуннак бутыды тактыр мен жанрам мен китбекилер быгла. Ок. Ча, нөстө эфирге киришке хадер. О, акту хадерелдер. Айдарсыңдар. Пока. Пока. Подожди. Подожди.